Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Imirwano hagati y'inyeshyamba za M23 n'uruhande rwa leta yongeye kuvugwa mu cyumweru gishize muri Kivu ya ruguru na Kivu y'amajyepfo, mu gihe hari imihate yo gushaka amahoro n'ibimenyetso ko intambara ishobora gukomeza nk'uko inzobere zibivuga. Mu kwezi gushize hashyizweho abahuza batatu, Uhuru Kenyatta, Olusegun Obasanjo na Heremaniam de Serene, ngo bafashe gushaka amahoro biciye mu biganiro ariko imirwano yongeye kubura nyuma y'agahenge k'ibyumweru bike. Ibinyamakuru muri Kongo biremeza ko nyuma y'imirwano yo ku cyumweru umutwe wa M23 wafashe agace ka Nyabyondo muri teritwari ya Masisi hafi y'imbibi hana teritwari ya Warikare ni muri Kivu y'amajyaruguru. Imirwano yatumye abaturage ibihumbi bava mu byabo. Muri Kivu y'epfo naho havuzwe imirwano mu bice bya teritwari ya Warungu hagati y'impande zombi. Timothy J. Olo, umwarimu wa siyansi politiki muri kaminuza zo muri Kenya na Tanzania, avuga ko ibimenyetso biriho kuri ubu ngubu byerekana ko amakimbirane muri Kongo Kinshasa atarimo kugana ku gisubizo, ahubwo irimo kuba bitanga ishusho mbi cyane. Amakuru avuga ko umutwe wa M23 Kinshasa na Loni bemeza gufashwa n'u Rwanda muri iki gihe uri mu bikorwa byo kwinjiza abarwanyi bashya, gutoza abo yafatiye ku rugamba n'abayiyunzeho no gukomeza igisirikare cyawo. Mu mpera z'icyumweru gishize umutwe w'inyeshyamba za Front Commun de la Resistance zari mu ihoro rya Wazalendo rifashe ingabo za Kongo FARDC watangaje ko Yiyunze kuri M23 mu rugamba irimo, ibyemejwe kandi n'umuvugizi wa M23. Ku rundi ruhande leta ya Kinshasa yatangaje gahunda zo kongerera imbaraga igisirikare mu buryo bw'amafaranga n'intwaro. Leta kandi yegereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika isaba ubufasha mu ntambara irimo n'inyeshyamba zigenzura 10% by'ubutaka bwa Kongo nk'uko Kinshasa bitangaza. Mu mpera z'ukwezi gushize Kinshasa yasabye Amerika kuba yaza gushora imari muri Kongo mu gihugu gifite hejuru ya tiriyaridi 24 z'amadolari y'amabuye y'agaciro akomeye atarakorwaho, amabuye y'ingenzi mu gisirikare, ikoranabuhanga n'ingufu, nk'uko biri mu ibaruwa yashyizwe hanze n'uruhande rwa leta ya Kongo rwandikiwe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika. Ibaruwa isaba ko Perezida Trump ubwe yaboneka mu biganiro by'iyo mikoranire, kandi ko inama hagati ya Perezida Trump na Perezida Tshisekedi yaba ari ingenzi mu kugera kuri ubwo bufatanye. Muri ubwo bufatanye leta ya Kinshasa irifuza guha kompanyi yo muri Amerika uburenganzira bwo gucukura no gutunganya amabuye y'agaciro, nayo igasaba ubufatanye mu bya gisirikare harimo gutoza n'ibikoresho ku ngabo za Kongo. Leta ya Washington yatangaje ko ifunguye ku gukorana na leta ya Kongo mu bijyanye n'amabuye y'agaciro, nk'uko umuvugizi w'ububanyi n'amahanga bwa Amerika yabitangarije mu ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Timothy Olo yabwiye BBC ko imihate yo kugera ku mahoro ibangamiwe n'ibikorwa by'impande zombi bikomeza kuganisha ku ntambara. Olo avuga ko ubutegetsi bwa Donald Trump muri Amerika bwagaragaje ko bufite inyota yo gushakisha inyungu z'Abanyamerika aho bwazibona hose ku gihugu icyo ari cyo cyose. Amabuye y'agaciro ya Kongo akurura kompanyi nyinshi zo mu bihugu biteye imbere mu ikoranabuhanga, ari nazo ziyakoresha mu gutunganya ibikoresho bigezweho kuva kuri za mudasobwa, telefone, intwaro, imodoka kugera ku byogajuru. Leta ya Kongo ishinja u Rwanda gufasha M23 rugamije kwigarurira ubutaka bwa Kongo bukungahaye ku birombe by'amabuye y'agaciro ataboneka henshi akenewe na kompanyi zikomeye ku isi. Asubiza kuri ingingo yo gukorana kwa Amerika na Kongo, Tina Salam, umuvugizi wa Perezida Tshisekedi, yanditse ku rubuga X ko Tshisekedi yatumiye Amerika ufite kompanyi zigura ibikoresho by'ibanze mu Rwanda biba byasahuwe muri Kongo bikinjizwa mu Rwanda, kuba barimo gusaba Amerika kubigura kuri ba nyirabyo bemewe. Abategetsi b'u Rwanda bavuga ko amabuye y'agaciro ya Kongo atari yo ntandaro y'amakimbirane muri Kongo, kandi ko bacukura n'abayabonamo inyungu ari kompanyi zo mu bihugu by'uburengerazuba. U Rwanda kandi ruhakana gufasha umutwe wa M23. Timothy Olo abona ko amakimbirane muri Kongo umuti wayo uzava muri Afurika. Leta ya Kongo yashyizeho igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari y'Amerika ku bantu bayifasha gufata abayobozi batatu b'Alliance Fleuve Congo rifatanye na M23. Kongo ivuga ko abayobozi baciriwe imanza kandi bagahabwa igihano cy'urupfu. Itangazo ryasohowe na Minisitiri w'Ubutabera ku wa gatanu rivuga ko hagenwe igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari ku muntu wafasha mu guta muri yombi Colonel Inanga Bertrand bisimbwa na General Sultani Makenga. Muri iryo tangazo leta ya Kongo ivuga ko yashyizeho igihembo cya miliyoni 4 z'amadolari ku muntu uzatuma abitwa ba Pero Ruara na Irenge Bayirenge ivuga ko bakora n'abayobozi ba M23 nabo batabwa muri yombi. Urukiko rwa gisirikare rw'ikinshasa rurutse gusohora inyandiko mpuzamahanga zo gufata Colonel Inanga Yoberuwo, umuyobozi wa Alliance Fleuve Congo. Izo nyandiko zo guta muri yombi Inanga zasohotse tariki 5 Gashyantare uyu mwaka. Hanyuma kandi abayobozi benshi batavuga n'ubutegetsi mu ishyaka ry'abaturage hano iterambere bahamagajwe n'ubushinjacyaha bwa gisirikare muri Kongo. Mu bantu bahamagajwe barimo Vice President wa PPRD Obe Minaku, umunyamabanga uhoraho w'iri shyaka Ramazani Shadari n'umwungirije Ferdinand Kambere. Ukurikije ubutumire bushobora gusomwa ku mbuga nkoranyambaga, barahamagarirwa kugira icyo basobanurira ubutabera. Nta yandi makuru arambuye yatanzwe. Icyakora nk'uko bigaragara mu itangazo ryashyizweho ahagaragara n'ibiro bya Minisiteri y'Ubutabera, abo batavuga rumwe n'ubutegetsi bakeka ko bafitanye isano n'Alliance Fleuve Congo na M23. Nk'uko bigaragara muri iri tangazo, abayobozi bakuru b'ishyaka bahamagajwe babujwe kuva ku butaka bw'igihugu kugeza babimenyeshejwe. Ubutumire bw'ubucamanza buje mu gihe umwuka wa politiki utoroshye hagati y'ishyaka ritavuga n'ubutegetsi buriho n'inteko ishinga amategeko. Mu minsi ishize Perezida Felix Antoine Tshisekedi na Minisitiri Jean Pierre Bemba bashinje ku mugaragaro Joseph Kabila, umuyobozi w'iri shyaka PPRD,
kuba aribo bari inyuma y'ibitero by'inyeshyamba za M23 na FC murasirazuba bwa Kongo, ariko kandi ko aribo bashinze umutwe w'inyeshyamba za Mobondo ukorera muri Garabandundu. Nararanganije amaso umunyamakuru byandikirwa muri Kenya, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mapuro barandika banditswe igipolisi cya Kenya cyatatanyije gikoresheje ibyuka biryana mu maso barirwa mu bihumbi biganjemo urubyiruko bashaka gutera urusengero rwitwa Jesus na Ministry ahitwa Roysambu mu mujyi wa Nairobi. Perezida William Ruto aherutse gutera inkunga miliyoni 20 z'amashiringi. Perezida Ruto yavuze ko iyi nkunga yahaye urusengero atari rwo rwonyine kuko aherutse gutera inkunga urundi rusengero mu ntara ya Eldoret. Umwaka ushize amadini y'abagatolika n'abaporoso banze inkunga ya Perezida William Ruto basobanura ko batifuza ko politiki ikinirwa mu madini, ndetse yari yatanzwe na Perezida barayamusubiza. Ku cyumweru abiganjemo urubyiruko bateye urusengero bashaka kurwambura amafaranga bahawe na Perezida William Ruto, ariko inzego z'umutekano zatabaye bataratangira gusohora bari mu materaniro. Abakuru iritorero bavuze ko ari abantu babi bahaye akazi bisamba kugira ngo birogoye amateraniro, ariko biratsindwa mu izina rya Yesu. Perezida Ruto avuga ko nk'umuntu uzi Imana aya mafaranga yatanze agamije kumenyekanisha ubwami bw'Imana muri ako gace. Ikinyamakuru The Kinyanizi cyanditswe abantu baraho benshi bakomerekejwe harimo n'abanyamakuru biturutse ku rugomo rwakozwe na polisi yaje gutatanya abantu bari bariye Karungu. Umuyobozi wa polisi ya Kenya abajijwe impamvu abanyamakuru bagiye gutara inkuru bakubiswe yavuze ko yamagana abapolisi babikoze. Yavuze ko bitemeye ko polisi ikoresha ingufu z'umurengera mu gutatanya abigaragambya. Ibinyamakuru mpuzamahanga byanditswe impamvu urubyiruko rwateye iri torero ryahawe amafaranga na Perezida Ruto ari uburakari bakuye ku buzima buhenze mu gihugu, bakaba batumva ko umukuru w'igihugu afata amafaranga y'abanyedini kandi Rwanda yicira isazi mu jisho ngo ni gasopo bamuhaga. Muri kinyamakuru buha uburakari bw'abaturage kuko igihugu cyazamuye cyane imisoro ku bintu byose. Nasimbukiye muri Uganda, abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika banetswe ubushinjacyaha bwa Uganda bwasabye urukiko rwana ko barukurikiranye Dr Kiza Besigye ko bwakwemererwa kugera kuri telefone ye ndetse n'iya Rutare bafunganwe kimwe n'umusirikari bari kumwe muri dosiye kugira ngo bubashe gukanyaga ikirego bumushinja cy'ubugambanyi ku gihugu. Ubushinjacyaha bwavuze ko mwibazwa ubwo ikirego cyari mu rukiko rwa gisirikare hari amakuru yafasha babonye mu bikoresho by'ikoranabuhanga by'abo bagabo ku buryo bemeza badashidikanye ko bafite ibindi byafasha muri uru rubanza. Dr Kiza Besigye afunzwe kuva mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize. Yafatiwe muri Kenya bashinjwa ko yari mu biganiro bigamije gukora intwaro zo gurika ubutegetsi bwa Perezida Museveni. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditswe abagabo ko ari batatu, no kuvuga Dr Kiza Besigye, Rutare bari kumwe na Kapiteni Ora bagiye mu bihugu birimo Kenya, Ubugereki n'Ubusuwisi gura n'abari kuba intwaro zo kwifashisha bari ku butegetsi bwa Museveni. Abatavuga mwe na leta muri Uganda bavuga ko ibirego byose ari ibintu byacuzwe bigamije gucerekesha abanenga leta. Hanyuma ariko umunyamategeko Jenerali Karere Kayihura Jet tumwebaze yanyimuje amakuru amaze iminsi ku mbuga nkoranyambaga muri Uganda avuga ko yahoze ari umusirikare ukomeye ndetse wanayoboye igipolisi cya Uganda yababayeho nabi ndetse ngo reba nk'utindahaye. Yavuze ko aya makuru atari ukuri. Hari abantu bamaze iminsi ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko Jenerali Karere Kayihura ngo asa n'uwataye umutwe ndetse asigaye agenda n'amaguru ubona asa n'uwacanganyukiwe. Chimp Report yanze ko umunyamategeko yavuze ko ababonye Karere Kayihura agenda n'amaguru atari ubukene cyangwa se ko agenda wenyine, ngo atari uko abantu bamuhaye akato, ahubwo hari inama yavuyemo afite indi amasaha akurikiranye agahitamo kugenda atembera n'amaguru, bitavuze ko ari umuntu ubayeho nabi. Abari batanze aya makuru bavuga ko Jenerali Karere Kayihura kuva avuye mu mirimo ya leta ngo nta kintu ariho, asigaye ariho byo gushiririza imitwe nk'abandi bose, ibyo bita ngo guhasoringa. Jenerali Karere Kayihura cyangwa se abafi mu muryango we nta n'umwe uragira icyo avuga kuko umufuka we uhagaze, uretse abareba ibintu ahirengeye bavuga ko ashobora kuba abayeho ubuzima butoroshye kandi yarahoze ari umuntu ukomeye mu butegetsi. Aherutse kunyumuza amakuru yavuga ko yaba yarigijwe mu birebana n'ubutegetsi, hamwe byavuga ko we ubwe ngo avuga ko atakinatumirwa mu nama z'umutekano kandi mu bafite ibintu byinshi yafasha birimo no gutanga inama. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire mu Burundi, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banditswe umunyapolitiki utavuga n'ubutegetsi mu Burundi ubarizwa mu buhungiro mu gihugu cy'Ububirigi Alexis Nduije yemeye ko ishyaka MCD yashinze ryo inyuma y'umutwe wa Tabara mu gihe yari amaze iminsi atabyemera cyangwa se ngo bihakane, ndetse ashimangira ko biteguye kuzanira Burundi igihugu cy'igitegererezo nibamara gukora ndishimiye ku butegetsi. Alexis Nduije ukuriye ishyaka ritavuga n'ubutegetsi MCD yabitangaje mu nama aherutse kugirana n'abarundi bo ku mugabane w'Uburayi yabereye muri Suwede ku itariki ya mbere y'uyu mwaka, aho yijeje Burundi ko nabo barushya zahindura ubundi kugeza ubwo amahanga azaza kwihera ijisho icyo gihugu. Ikinyamakuru bwiza cyanditse ko kubijyanye n'umutwe wa Tabara, Nduije yavuze ko umutwe wa Tabara ugizwe n'amoko yose kandi ufite intego imwe yo kubohora Burundi, ndetse abita intwari kandi akemeza ko Tabara yakomotse mu ishyaka MCD nk'uko iyi nkuru ya UBM News ikomeza ibivuga. Iki kibazo yakunze kukibazwa mu biganiro byinshi haba no ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi, abazwa niba uyobora umutwe wa Tabara ariko akabihakana, nubwo yemeraga ko yemera impamvu barwanira kuri ubu ariko remeza ko bazi neza kandi anabashyigikiye. Abarundi ngo bashatse kumenya icyatumye Tabara itunga urutoki mu bwicanyi bukorerwa abanyamurenge wo muri Kongo, ariko Alexis Nduije yemeza ko nta munsi n'umwe Tabara yibasira umusivile, agashimangira ko ababishinje Tabara ari ugushaka kuyisiga icyasha. Nduije kandi agaruka ku kibazo Abarundi barimo
harimo inzara, ibura rya lisansi, izamuka ry'ibiciro n'ibindi. Abizeza ko bitebuke bazabivamo ko ibiharundi barimo gucamo n'ibindi bihugu byo mu karere byabinyuzemo. Yatanze urugero rwa Uganda mu 1978 kugeza 1946 baciye mu bihe biteye ubwoba, ariko ubu kikaba ari igihugu kiyagazeho. Ndetse atanga n'urugero rw'u Rwanda rwaciye mu bihe bigoye kugeza ubwo na jenoside yakorewe abatutsi, ariko ubu kikaba ari igihugu cy'intangarugero mu mahanga.